mwe muritegura ntimugire ubwoba bajya turazinanye aho ndi ni mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha ubu niho dushobora ngaha murabibutsa izina ryo mu Kirundo murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye uti rero tuzoraba neza. Yes, nongeye kubasuhuza, reka ntangire kandi mbashimira cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi, mwebwe mudukurikira, mwebwe mudutera inkunga, mwebwe mudutera ingabo mu bitugu muvuga muti mukomeze ibiganiro byanyu turabikurikira, ibyo bintu ni byiza, mukomereza aho ngaho, turabashimiye cyane kandi tubikuye ku mutima. Reka mbasuhuze rero kandi ntuma Imana aho muherereye hose, mu bice mugiye muherereyemo byose, abari mu bibazo iyo Mana ihagere, aha bari mu byiza kandi namwe Imana ihagere kugira ngo mukomeze kugenda muvuga neza. Ngewe nk'umuntu nta kintu nabakorera usibye kubifuriza ishya n'ihirwe kandi bikaba bivuye ku mutima umenetse. Nzanywe n'iki rero none kuri uyu munsi wa none? Nzanywe no kubasobanurira, nshingiye kwanza kuri video nabonye perezida w'umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye alias Neva yari yasuye kamwe mu turere harimo imwe mu ntara zimwe mu zigize Burundi, mu ntara ya Bugesera. Hambere ahitwaga ku Muharuro, ubu haje kwitwa mu Kirundo. Hari impamvu rero y'icyo Kirundo. Perezida w'u Burundi yarimo ageza imbwirwaruhame ku bantu batuye muri ako gace, avuga ko u Rwanda ruteganya kumutera, amera nk'uri guteguza abarundi batuye muri ako gace ko bakwiye kuryamira amajanja, ko u Rwanda igihe hari igihe rushobora kubatera. Anabibutsa kandi ko hari impamvu iyo quartier yabo yitwa mu Kirundo, hari impamvu abo bantu nabo bakwiye gushingira kuri iyo quartier n'iryo zina ryabo, bakaryamira amajanja kubw'umutekano wabo. Ibyo bintu ku giti cyanjye byambabaje kuko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ngewe nkunda Burundi pe, nkunda Burundi kandi nkunda n'abarundi. Ntabwo kugeza ubu ngubu niyumvisha, sinsobanukirwa neza impamvu u Rwanda n'u Burundi guhera mbere hose mu myaka yashize, umwami w'u Rwanda n'uw'u Burundi barahuye, banzura neza kandi basinyana amasezerano ko nta gihugu gishobora kuzongera gutera ikindi. Ndumva mu biganiro byatambutse twarabinyuzeho, twabivuzeho. Noneho ikintu rero kimbabaza ni ukuntu mbona politike ivangira imibereho y'abarundi n'abanyarwanda, ikabiba urwango hagati yacu. Ntabwo ibyo bintu bijya binyura umutima wanjye, kuko turi abantu bahuje ururimi, turi abantu bahuje umuco, turi abantu bahuje ubwoko. Ntabwo ibyo ni bimwe mu bintu, ni ibintu bitatu by'ingenzi bitugira abantu bamwe bo kuba twagakwiye kuba dukundana. Ariko amwe mu magambo acacana cyangwa se ari kugenda asohoka mu bakuru b'ibihugu byacu, arimo nyine aragaragaza ko harimo ikibazo kandi gifatika. Nkimara rero kumva iryo jambo ry'umukuru w'igihugu w'u Burundi, perezida Evariste Ndayishimiye alias Neva, nahise mvuga nti ushobora gusanga hari abantu batibuka kimwe mu biganiro twakoze, cyane ko bitibandaga kuri iryo jambo ngiye kubabwiraho. Mu Kirundo hahoze hitwa mu Bugesera, mbere y'uko hitwa mu Bugesera nanone hahoze hitwa ku Muharuro, cyangwa se ku Muharuro, biterwa n'aho uturuka. Ku Muharuro, yes. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara yabereye i Burundi niyo ngira ngo mbasobanurireho, kugeza aho umuperezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yibukije bamwe mu bahatuye, abibutsa ko aho hantu habereye intambara idasanzwe, ni ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ko hakwiye amateka akwiye kwisubiramo. Mu yandi magambo, ngerageje gusanisha ibyo yavuze
n'ibyabaye mu myaka ya kera. Yasaga n'uwabwira ati amateka ashobora kwisubiramo, mwebwe muryamira amajanja nkurikije ukuntu yabivugaga. Ku Muharuro rero cyangwa se aho mu Bugesera cyangwa se mu Kirundo habaye iki? Urebye nicyo kingaruye imbere ya kamera kugira ngo nabyo mbivugeho cyangwa se nanabisobanure. Icyabereye i Burundi aho ngaho haje kwitwa mu Kirundo, icyahabereye gishobora gutuma umukuru w'igihugu afata umwanya we akibutsa abahatuye ko aho hantu habereye amateka akomeye kandi ko ashobora no kwisubiramo. Njyewe ntabwo mbivuga nk'umuntu byanejeje, gusa mba ndaho mbireba biba bicaracara, gusa nanibutsa abarundi ndetse n'abanyarwanda ko nta rwango mukwiye kugirana. Baba abarundi baba abanyarwanda, urwango ntarwo, turi bamwe ukuyeho kuba twese turi bamwe nk'abanyafurika, ariko turi na bamwe nk'abantu, turi abavandimwe. Mu biganiro byatambutse nasobanuye ukuntu u Rwanda n'u Burundi ari abantu bamwe, ukuntu u Burundi bwashinzwe n'abantu bari bavuye mu Rwanda. Ndagerageza kubisobanura, abatarabonye icyo kiganiro basubira inyuma bakakireba, aho nasobanuraga nti ninde washinze Burundi. Rero mu Kirundo habereye intambara yahuje u Rwanda n'u Burundi mu myaka ya kera ku ngoma y'abami. Ndaza kubivugaho neza mu buryo bwa Kirundo ni imwe mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi, iherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Igice kinini cyayo kiri mu ntara ya Bugesera. Kirundo ingana n'ibirometero kare 1703. Mu mwaka wa 2019 ikaba yarituwe n'abarenga 860. Mbere y'umwaka w'1763 Kirundo yitwaga Muharuro cyangwa se Muharuro bitewe naho uturuka. Yiswe rero Kirundo inyuma y'aho ingabo z'u Burundi zitsinze ingabo z'u Rwanda hagati y'imisozi ya Shinge na Rugero. Intambara nyinshi hagati y'u Burundi n'u Rwanda zagiye ziba ku ngoma za cyami. Ku ngoma ya Repubulika nta ntambara irahuza u Rwanda n'u Burundi irabaho. Ku ngoma y'umwami Mutaga Semwiza w'u Burundi na Cyilima Rujugira w'u Rwanda. Kimwe mu bitero rero bikomeye bitazibagirana mu mateka y'abaye Burundi n'ay'u Rwanda ni icyo kuri Shinge na Rugero. Iyi ni imisozi ibiri yegeranye iri mu ntara ya Kirundo y'ubu ngubu. Mu mwaka w'1763 aho ingabo z'u Burundi zahanganye n'iz'u Rwanda mu misozi ya Shinge na Rugero, ingabo z'u Burundi ntahetwa mu gufora imiheto. Ingabo z'u Burundi zitwaga ntahetwa mu gufora imiheto, zakoresheje ubwenge bwinshi zigira nk'izitsinzwe. Abanyarwanda birara bagira ngo urugamba rurarangiye. Abarundi mu ibanga rikomeye cyane barabazenguruka. Abanyarwanda bisanga hagati y'ingabo z'abahizi mu kugema. Muri icyo kibaya hagati y'imisozi yitwa Shinge na Rugero, Abanyarwanda babuze aho bahungira. Werekeje kuri Shinge abo kuri Rugero bakamurasa imyambi, werekeje kuri Rugero abo kuri Shinge bakamurasa imyambi mpaka apfuye. Nyuma haza kuba ikirundo kinini cy'imirambo yari yaguye ku rugamba, ari naho havuye izina rya Kirundo. Uko kuntu ingabo z'u Rwanda zabuze iyo zijya n'iyo ziva, babura ayo bacira n'ayo bamira hagati y'iyo misozi ya Shinge na Rugero. Iyo misozi yombi ikababera intambamyi zo kugira ngo babone aho bagira bahungira. Niho havuye imvugo ikoreshwa mu Rwanda n'i Burundi bita kubura Shinge na Rugero. Uwo mugani mugufi mu Kirundi n'Ikinyarwanda urakoreshwa cyane iyo umuntu aburaniwe akabura icyo afata n'icyo areka, bavuga ko yabuze Shinge na Rugero. Reka rero nibwirira abarundi, nisobanurira abarundi bimwe mu bintu by'amateka yabo bashobora kuba harimo abatazi. Ababizi ubwo barabyongera ku bindi basanzwe bazi, abatabizi nabyo babimenye, nta kintu bitwaye amateka namwe. Mutaga Semwiza Senyamwiza ni umwami w'u Burundi, yigeze kuba umwami w'u Burundi, ndetse ufatiye ku ruhererekane rugufi ruvuga ko abami b'u Burundi babaye 8. Karori Ndizeye akaba yarabaye uw'icyenda. Uhereye kuri Ntare Rushatsi, Mutaga Senyamwiza ni umwami wa 3, akaba umuhungu w'umwami Mwezi Ndagushimiye. Mutaga Senyamwiza ngo yari mwiza cyane pe, ari nacyo gituma bamwise Senyamwiza. Mutaga Senyamwiza rero yatwaye u Burundi kuva mu mwaka w'1739 gushyika mu 1767, atangira i Butare mu majyepfo y'u Rwanda ku rugamba.
aho abarundi bari barateye abanyarwanda. Icyo gitero cyaje no gufatwa nk'icyo kwihorera. Yasize abana bamwe mu bazwi ni nka Mbonyingingo, Sebitungwa na Ntisemberwa, waje no kumusimbura ku bwami akitwa Mwambutsa Mbariza. Nyuma rero yo gusobanura ikintu nyirizina cyabaye ku Kirundo, cyangwa se aho inkomoko Kirundo ryavuye, ndabizi ko atari twebwe twenyine abanyarwanda dushaka kubimenya, cyangwa se atari njyewe njyenyine wabimenye wifuje no kubibasangiza. Ku mpande zombi, haba ku Rwanda haba ku Burundi, harimo abantu batari bazi icyabereye ku Kirundo nyirizina, cyangwa se inkomoko y'iryo zina Kirundo. Inkomoko rero yaryo ni iyo ngiyo. Navuga nti dushishoze, twe kwangana, twe kubiba urwango hagati yacu, twese dukundane, gusa ikibi tukirwanya. Muri Kongo aho hari izo za Wazalendo, hariyo iyo FDLR, hariyo M23 n'indi mitwe ngirenga magana ibarizwa ku butaka bwa Kongo. Muri Kongo niho hari intambara, abarundi n'u Rwanda turapfa. Reka ngeze aho ngaho. Nabashimira cyane mwebwe mwabanye natwe kuri iyi nshuro nanone. Imana ibishimire cyane, kandi nabashishikariza gukomeza gukora subscribe, gusangiza ibiganiro byacu abandi, tugakomeza kugenda tubagezaho ibyo namwe mwishimira. Imana ibahereza umugisha cyane. Ciao ciao.